Бәхет sıra туған яғыңнан, бәхет sıra туған ауыңнан, бәхет sıra туған үйіңнен, бәхет sıra әтей негізінен, құшқардан да бәхет sıra ар сенің туған яғыңнан. Jillerden de büyük bәхет sıra var ise tuğan yağından. Bәхет sıra yağan yağmurdan, bәхет sıra yağan akardan, bәхет sıra yıldızlardan, bәхет sıra barlık kıykandan. Yaştan da bәхет